پێویستیە استراتێژیەکە کوردستانی یا هەڵبەش ji bo em trajêdiya Efrînê berfireh bizanibin, gerek em li dîroka gelê Kurd vegerin, bi taybetî destpêka sedsala bîstan de. Em giş dizanin Kurdistan û gelê Kurd da beşî çar parçeyan bûye. Her parçeyek di bin dagirkeriya dewletekê de ye. Eynî ku ti dewletên Kurdî di dîrokê de li ser tevahiya nexşa Kurdistanê ava nebûye, lê gelek dîroknasên Ewropî û Rûsî tekez dikin ku her çar parçeyên Kurdistanê nexşa Kurdistanê ye û piraniya gelê tê de dijîn Kurd in. Hişyarnetewtiya Kurdî di destpêka sedsala borî de û ta niha bi gelek serhildan şoreşên Kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê kêm zêde derketin holê. Encama van serhildan û şoreşan mafê netewtî yê gelê Kurd bû. Lê dewletên dagerker bi tundî û hovane pelçiqandin. A girîng, dewletên dagerker stratejiyeke siyasî, leşkerî û ragîhandinê ya hevbeş bi hevdûra dijî netewa Kurdî sazûmend kirin. Gewhera vê stratêjiyê doza Kurdî li kîjan parçeyê Kurdistanê ew doza her çar dewletên dagerker e. Bi nêrîna van dewletan doza Kurdî terkîzeke li ser netew û nexşa fermî ya van dewletan e. Eynî ku ew dewletana bi hevdûra ne tim di aştiyê de bûn, belam cengên dijwar di navbera wan da di dîroka dûr û nêzik de derketin, bi taybetî di navbera Împeratoriya Sefawî û Împeratoriya Osmanî de. Lêl dawiyê her dû dewletên împeratorî peymanek di sala 1639 de li Koşka Şîrîn mor kirin. Gor vê peymanê Kurdistan wek zemîn û wek gel bi fermî da beşî dû parçeyan bû. Em kanin bibêjin ku stratêjiya hevbeş a her çar dewletên dagirker tanha ji vê peymanê dest pê kir. Di sala 1916 de Fransa û Brîtanya peymaneke lihevkirinê bi hevdûra mor kirin, bi navê Peymana Sykes-Picot, ji bo rojhilata navîn dagirker bikin. Di encamê de Parçeya Kurdistanê ya dibin dagirkeriya dewleta Osmanî de da beşî sê parçeyan bû. Beşa mezin bû para Tirkê, ya din bû para Iraqê û ya çûk jî bû para Sûrî. Di sala 1923 de Peymana Lozan hat morkirin. Vê peymanê deriyê doza Kurdî kilît kir. Ji wê çaxê de
دولت أوروبي و دولت یکیتیا سوویت دوزا کردی جبال خوا چکرن. امکان ببیجن تا جنگا جهان یا دویم سرهلدان و شورشین کردی لهر 4 پارچه کردستان به دنگ هاتن پلشقاندن. بريطانيا و فرنسا لكلك دولتين كو كردستان لهفدو پاروکرنه سکنین. بگوتنه کدن دپاش پارچه کرنا کردستان یا دویم پشتی جنگا جهان یا یکمین فرانسا و بریطانیا بود. در سال 1937 دا دولت انگلترا خواست دستهلاتداری خواه لروجهلات نیزک و دور هیزدار بک. لورا بریطانیا دولت ترکیه، عراق، ایران و افغانستان هیواتن جبو دهوکاری کبن و ده بنسیا بریطانیا دا پیمان سعد آباد مرکرن. دیروکناس کلدانی جرجیس فتح الله ده بیجه ده بنده هفتمین آوه پیمانه دا نشانک دجی نتوا کردی هبو. او بنده ده بیجه هر 4 طرفین بلند این وی پیمانه گرگ خبر پرسیار بگرن که هر یک دسینورن خدا نهیله دا مزراندنا کوملین چکدار این چتان دا به آرمانجا لاواز کرنا سیستم و اولهایا گشتی ده هریما وان دولتان دا نبه. دورن ام بنهیرن پشتی جنگا دویم چه هات سری کردان. یک، هر 4 دولت سرفراز امریکا، بریطانیا، فرانسا و یکیتیا سوویت پیمانک ده سال 1945 ده تهران مور کرن. گوروی پیمانه پیوست یکیتیا سوویت جبا کری ایران وکشه. ده انجام وی وکشاندنه دا دولت اوتونومیا مهاباد الوشیه. 2، ده بن باندورا جنگا ساردا ده نافبرا دولت امپریالیزم و دولت سوسیالیزم دا دولت ترکی بو انداما بلوکا ناتو یا لشکری. گوروی بلوکه پیوستا ناتو نقش و رژیم دولت اندام بپارزه. و مادلا دولت ترکیه اندامه که گرگ بلوکا ناتو نقش و رژیم ترکیه بپارزه. 3، دولت ایرانی به امریکا دا گریدای بو. عراقی به انگلترا دا گریدای بو. و یا سوریجی به فرانسا دا گریدای بو. وان هر 3 دولت مزن دخواستن خوال روجهلاتا ناوین بردوام بجه بکن. لورا آرامیا دولتا ترکیه، ایران، عراق و سوریه کارمندیا فرانسا، انگلترا و امریکا بو. بگوتنه کدن گوهارتن لوی هریمه به بریارن وان دولتان دا گریدایه.
هروها شورش و خاپیشاندان گل کرد دوی قناخه دا با آوائه کی هوانه جعالی دولتا ترکیه ایران و عراق هاتن پلچقاندن. گور دیرگوک ناس جرجیش فتح الله را دگهینه دولتا امریکا و ین اوروپی تشتک لسر شورشا برزانی ندوشاندن. دولتا ایران ترکیه و سوریه شورشا برزانی جعالی را گهاندنه دا دور پیچ کرن. ندهشتن روزنامه وانه که اوروپی یه سربخا ورا کردستان باشور و تشتکی لسر وی شورشی در گهاندن اوروپی دا بنویسینه. حتی شاه ایران که آلیکاریا برزانی دمکی دکر جبو برجواندین خواه ندهشت نوچه یک لسر وی شورشی به چاو دیریا هیزن ساواکی درکه. تا دست پیکا 100 سالا 21 وزیرین در واین سوریه، عراق، ترکیه و ایران لحدود جویان و دجی گله کرد لحدود کرن. گوانا کوکی دنابرا دولتا ترکیه و یا سوریه دا به صدما حبونا سروک پارتیا کردستان اوجالان لسوریه درکت و دولتا ترکی بریار گرت ایریش سوریه بکه دولتا امریکی پشتگیری ترکی کر. چه واته امکانن جوی بویاره ورگرن؟ آیا کم گور استراتیجی هفبش آکو هر 4 دولتین کردستان داگر کر کرنه نا به دولت که جوان و استراتیجی هفبش آدجین توا کردی بن پیک بکه. لورا گرک دولت سوری و گره کوزا وان هفبش. آدویم دولت امریکی نه بس لپاش دولت ترکی دجی سوریه سکنی بلام خویا بوکو مافی گلی کرد لجم امریکا نگرینگه آپارستنا دولت ترکی او گرینگه. گلو ام چکانن جوی کرتا دیروکا کوما پیشکشی وکر ورگرن. از چند بندن بنگهین این استراتیجی هفبش کو هر 4 دولتین داگر کر بره واده بن بکرتی جوارا دیار بکن. 1. گرگ بشیویا لشکری سرحلدان گلی کرد دی جدا بفتسینن. نهیلن دنگ شورشین کردی لحره ماخوا درکوه و بگ هیجه پارچه کردستان گیندن. ری ندن ناوگین راگی هاندنه نوچیان لسر سرحلدان کردی بگهین رایا گشتی یا جهان و دولت باندور. 2. با آوای کیره بازی به دنگ و هیدی ناسنامه گلی کرد جکو که دا هلکشینن. وی گلی بدن بر دیوار آسیم لسونی. ده همو واری دا. دوار مافی نتوتی، زمان، کلتور و فلوکلور را کردی دا. بنگاه نتوتیا کردی بر و راندنه دا ببن. چاوکانی دیروکا کردی جهوله راکن. جبو کرد
کردی تیاخوا جبیر بکن. 3. گل کرد لهر 4 پارچه یعنی کردستان جهودو قط بکن. نیرین هریمی لجموان گر بکن. هورکی دنابرا ایل پارتی و سیاست مدارن کرده توش بکن. جبو پشتگیری هفدو نکن. 4. قاسی کانن گل کرد پاشکتی بهیلن. دواره جواکی آبوری و زانستی دا. سودا لیوان برامان اولی و افسانگیری تیجه بکن. 5. قاسی کانن آلیکاریا کردن آسیوم لسان بونه بکن. جبوج کردان را دیار بکن کو جیانا و د آسیوم لسانه دایه. آغزانی، پریشانی، کوشبری و کشتن د کردواری دایه. 6. نوکر و خنزان خاینان ده هر سازیه که کردی ده بچینن. پارتین کردا بش بکن. دجی هودو گر بکن. سیاست مدار و نویسکارن کرد بکرن. وان رکبری توگرا کردی یا نتوتی بکن. گلو او استراتیجیا داگر کران تانها لهر 4 پارچه یعنی کردستان نبردوامه. پرسا کو هر کردکی رو جخوا و پارتی لیدر و نویسکارن کردکه چیه؟ بگوته نکدن. گرگ لهمبر و استراتیجیا هفبش آشوفی نیست. کرد چه بکن؟ از نیرین نخوا جوارا ببیشم. 1. بری هر تشتی گرگ کنگره که نتوتی یا گلمپری ورا بدار خستن. همو پارتین کردی بطایبتی ین بباندور جهر 4 پارچه ین کردستان بشدار ببن. و روشا تفگرا کردی یا نودم لهر 4 پارچه ین کردستان برای بازه که لوژیکانه و ریالیست گوتو بیش بکن. 2. بگمان روشا تفگرا کردی لهر پارچه یکی کردستان جدایه. اینی که آرمانجا گیشکان مافی نتوتی گله کرده لی آستا وان مافان نیکه. لکردستان باشور کردگی هیشتن فدراسیونی. لکردستان باکر کار سیاسی یه فرمی پارتیا هدپی بریواده به. و کار چکداری پارتیا پیکه که دکه. لروجاوا ریوبریه که خسر آوابویه. و هیزک هیه وید پاریزه. و لکردستان روشلات روشا تفگرا کردی گلک دجواره. لورا تفگرا کردی نکانه دبن آرمانجا که گلم پریده ببیک. لیکانه استراتیجیه که هفبش سازومند بکه. 3. دوی استراتیجیه هفبش دا راوا ببه کو سیاست مدارن تفگرا کردی لهر پارچه یکی کردستان سربخانه. لیدرین وی تفگره او آستا مافی گلی خواه دیار دکن.
ئەو ئازادن شێوازە خەباتە خوا هەڵبژێرن هەڤپەیمانان بکێرا بکن لێ ئا گرنگ دڤردا نەکەون بن باندۆرا سیاسەتا دەولەتەکە داگەرکەر دژی مافێ گەلێ کورد نە لە پارچەیە خوا و نە لە پارچەیەکی کوردستانê yên gerek partî û lîderên Kurd pêçiyên xwe nekin karê tevgera Kurdî li parçeyekî din. A giring piştgiriya partiyekê dijî partiyekê nekin. Belan piştgiriya nêzikbûna wan a siyasî bikin. Birêzdarî li nêrînên hevdû guhdar bikin. Ev nayê wateyê nêrînên xwe yên taybet bi hevdû re nebêjin. 5. Gerek partî û siyasetmedarên Kurd li ser rêveberiyeke navendî ya her çar parçeyên Kurdistanê neramin. Ti partî nikane bibe navenda tevgera Kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê. Ti lîder bi biryara partiya xwe nabe lîderê netewa Kurdî li tevahiya Kurdistanê. Her lîderek di parçeyê xwe yê Kurdistanî da lîder e. Ev nayê wateya ji ramanên netewtî yên van lîderan sûdê negirin. Çi di warê ramanên stratîjî da birdozî û civakî da ji ber ku ev ramanên netewtî yên gelemperî ne. 6. Pêwîst e partiyên Kurdî û her wiha hemû siyasetmedarên Kurd cudahiyê di navbera desthilatdariya dewletên dagerker û gelê van dewletan da bibînin. Aynî ku dijî van desthilatdariyan da derdikevin û dikevin ser hildanan lê di aynî demê de gerek berdewam diyar bikin ku armanca Kurdan jiyaneke hevbeş a aştiyane jiyaneke hevkarî û wekhevî bi vangeran re dixwazin bijîn. 7. Pêwîst e partiyên Kurdî pêwendiyên xurt bi partiyên gelên van her çar dewletên dagerker re bikin. Bi taybetî bi netewtiyên mezin re yekîtiya netewî ya gelan di her parçeyekî Kurdistanê de ava bikin. 8. Pêwîst e partî û siyasetmedarên Kurd bi ti awayî nekevin têkiliya bi dewleteke biyanî re. Dijî desthilatdariya dewleta ku mafê gelê Kurd bin pêk dike. Aşkere rava bikin ku ew mafê gelê xwe ji desthilatdariya dewleta xwe dixwazin a ne ji dewleteke biyanî û yan jî bi alîkariya dewleteke biyanî. A gava desthilatdarî bi êrişên leşkerî tê ser gelê Kurd wê çaxê ji her biryarekê re biryareke taybet heye. Pêwîst e partî, lîder û siyasetmedarên Kurd piştgiriya hevdû
بهێزداری بکن بتایبەتی دوارێ ڕاگەیاندنێدا دوارێ پرۆتەستۆدا دوارێ پەیامنامەیاندا دوارێ خەپێشانداناندا دوارێ داخویاناندا و دوارێ تەنبەیên سیاسیداشی بێگومان تەبگەرا کوردی li tevahiya Kurdistanê nikane bibe yek ji ber ku şert û mercên vê yekîtiyê derneketine holê. Realîstî di siyasetê de bingeha serfiraziyê ye. Lê piştgiriya hevdû dibe pêwistiya girîngtirîn. Hêzeke bi bandor di paş vê piştgiriyê de heye. Ew bandora mezin li gel dike, li siyasetmedarên dewletên dagirker dike û li stratîjiya dewletên cîhanê yên mezin jî dike. Ez ê nimuneyeke piştgirî ya pozitif û yeke negatif ji dîroka Kurdî ya tewre nêzik ji we re diyar bikim. Di şerê Kobaniyê de gel partî, nivîskar, hunermendên Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê rabûn ser hildanan û piştgiriya YPG û YPJ li Kobaniyê kirin. Belam lîderên Kurdistana Başûr pêşmerge di Tirkiyê re şandin Kobaniyê. Ev cara yekem bû di dîroka Kurdî ya nûdem de Kurd dibin yek. û cara yekem bû ku dewleta Tirkiye ji gelê Kurd tirsiya û newêribû pêşmerge qedexe bikirine. Ne ji tirsa dewleta Amerîkî re. Ji ber ku gava dewleta Amerîkî di sala 2003 de xwast di Tirkiyê re êrişa Iraqê bike, dewleta Tirkiye nehêşt. Nimuneyeke negatif jî. Gava dewleta Tirkiyê biryar girt êrişa Efrînê bike. Gelek partî, siyasetmedar, lîder û nivîskarên Kurd ketin rewşeke siyasî ya şerpeze. Weke ku bi Kobaniyê re sekinîn, bi Efrînê re nesekinîn. Belam hinek Kurd bi dewleta Tirk re aşkere sekinîn. Hinek teve çetên leşkerên azad bûn û êrişa Efrînê bi wan re kirin. Hinekan aşkere bi gelê Efrînê re gotin em ê Efrînê ser we de hilweşînin. Hinên din ziman di devê wan de kete xew. Dorê nîvî ragihandina Kurdî kete piştgiriya êrişkeran. Di raya giştî de xuya bû ku Kurd da beşî du parçeyan bûne. Parçeyek ji wan piştgiriya Tirkiye dike ku Efrînê dagirker bike. Ev rojeke reş bû di dîroka tevgera Kurdî ya nûdem de. Gelo weke ku Kurdan piştgiriya Kobaniyê kirin, piştgiriya Efrînê bikirine, dê dewleta Tirkî hezar carî berî êrişê nepiramiya. Dê dewleta Rûsî bihêsanî Efrîn bifirota Erdogan.
اف تراجیدیا افرینه خنزی با افرینه را بری همویان جی آلی هنک کردن بباندور بو اینکو وی راستی ود شیرن او با افرینه را ندل سوز بون و ندل سوزن هنک کرد بیجن او برخدانا افرینه بیواتا بو جبرکو وان دزانه بون ده لشکر ترکیه داویه افرینه داگر کربک اوانا نزانن چه نتوه لیدکه و هزدار دکه جنگورن کرد قاسی کو کانبون لهم برشکر ترکی و چتان برخدان که دروکی بو به مرخازی قربان دان لهنگیا جنگورن کرد لتواهیا جهان بلع بو دی وها لدیوار دیروکه ورکا کولاندن کی هیرو چه ده بیجه برا ببیجه او گوتنین سیاستا ربنی یا کردن ربنن گلو نتو لسرچه آواده به بری همو تشتی لسر برخادان و مرخازی آباد پیران او آگره هستان توتیکو تجاری و نامره برخدان و مرخازی یا باب پیران دبن چیروک دبن استرانن گلیری و دلو بیرانین گلده بردوام وجین دبن گل کرد بارین برفین جین بریوان و به هزاران حوال نوان جبیر ناکن اف بیرانینانا ده به آگره برخوادانه یه جاویدان اف واتا یا گوتنا شهید نامرن آخا کوبانی و افریده بخونا شهیدان هات ستراندن گاوا کردک سبا ده برگورن شهیدان را در باس ببه ده بری همو تشتی هست بکو وان شهیدان جبووی جبو زاروکین وی و جبو حبونا نتوا گل کرد خوا قربان دان لورا امکانن ببیجن دوار رامانا نتوتی یا استراتیجی دا افرین دبن داگر کریه دا جبیر نابه افرین بود چیروکه که جاویدان جبو گل کرد جبو گل کرد پیواجویا خواه ببینه او ببینه که آزاد دوی پیواجوی دا بمشه دبرخدانا کوبانی و افرین دا جارای کم دناو جنگورن کرده خواهین در نکد او راستی حق کردی یانو دمه از دخوازم لداویه ببیجم رزگار کرنا افرینه ده پیوستی استراتیجیه که کردستانی یا هل بشدایه او نه داخوازا پارتیه که نه داخوازا لیدره که نه هلبست وانه که بلان پیوستیا نه توتی یا گلی کرد